yasaze nukuvuga ngo ari urugamba ruteye ubwoba mukomeza abantu basengera ariko kandi ico tubwira turuzana ana mabomba batera ni sharing y'abarundi niba begera tibaza bahagarara ntiwumvishije bakiri mu ruvunge baza barasa mukamanyura kakujya kwimiravyo ariko barabegereye bamama nakajya kwisabona bataye mu mazi shaka hari abarundi hasigara urufu bamwe ninkagwa rufi gwamize yona nico giye ngo ubutaka nshuti bavandimwe mudukurikiye kuri Mibunda TV1 Joshua Entertainment Joshua TV Rugenza TV mwiriweho amahoro musi wa none ku itariki 15 mu kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2025 na gatandatu nari kweho umwe ko ndasubira inyuma nukwanga kugira imyaka myinshi ya amakuru yacu yuno mugoroba wa none reka tuyahere bwana Rugenza turayahera Iremera aho tuvuga ni muri territoire ya Uvira groupement ya Remera nukuvuga ngo hariya muri groupement yumva hariya kuri collectivité ya Remera bari baragwanye ruguru mu rurambo barahafata AFC rahafata hose noneho barwana no muri plaine hano zabwegera uheza umuhanda wose barahafata ariko hano hagati ya za Remera aho bita Murenge aho bita za Mutunda aho bita hariya za nani za Kidote aho bita hariya kugatagara aho hose hariya Kirimayimayi habaye umunsi wejo nimugoroba AFC nababwira ati mumanika amaboko cyangwa tuyabuhera inyuma habaye mu gitondo cy'uyu munsi bayikorera ese wavuze ngo lehe no ni hendi ifita naho bakore icyo bita lehera uko byagenze subiramo ngo lehe bankutegera uko lehe yagenze ariko ndahevye ngo umwana umfura kanavuga ati batupika papa balitupiga hatutaficha walitupiga kabisa Lemera na ndio kwepako mashimu hizi za makasi basha pakamata na kesho wanafanya mitingi kesho mtaona kesho wanafanya mitingi walitupiga moyo vizuri sana tukatawanyika ukweli tunaongea hatutaficha kosa walitupiga mpaka kila mtu akapita akingii umwana umfura aravuze ati baradupize ati kugeza aho umuntu atatashana nundi ngo mumoya kapita njya yake mwene kapita njya yake ubu tuvugana rero bwana Rugenza inzira irafunguye ushobora kuva kubwegera ukagera aho bita mu Kirindi ukagera aho bita mu Rubanga ugashinga Iremera ugashinga mu Kidote iyo mva bavuze mu Kidote niho habaye training ya mbere ya songa mbere ugashinga wamanenga ukarenga mu Gifuni ari amahoro nukuvuga ngo ubwo inzira hara mu Rurambo niho igifunguka neza neza turuzi uciriya za kazi haba ahantu habibarabara ribingore muri Nyafunzi abantu tubagaza kunda kwanyura ariko noneho hano inzira cye kubwegera igashinga mu Rubanga ikarenga ari haruguru nukwikora uzuva mu Gifuni ukarya umutsimo wo kurirwa hehe kubwegera bwana Rugenza n'abantu bose badukurikiye nukuvuga ngo ubunyindi ya nzira ya bwegera na Rubanga urenga ruguru za Gihumya mu Rurambo rwa ruguru cyangwa ugaca Remera ucana Kidote ukarenga mu Gifuni wotambika Murenge ugaca kuri Gatobwe nukuvuga ngo Remera na za Gatobwe kiriya cyo hagati niyo bita mu Gifaransa ngo ni Moye Plateau iwacu ni Ho Plateau hara ni Moye Plateau nayo yamaze kugera gute yamaze kuvuga bwana Rugenza amakuru twaherekana mu gitondo ubwo intambara yavuzukiye kuri musozi wa Biruda yari intambara ikomeye cyane ariko AFC kabari maze gufata amaka yose yahariye ubwo twatandukanye mu makuru ya mu gitondo twatandukanye bareko tugura bati drone ko ziranyura hejuru ariko bari bafite wawireba mu ijisho ry'inani rya target yego yavi muziri muzingo ayahariye urakoze cyane bwana munyamakuru Mibunda TV1 Joshua Entertainment ndetse na Rugenza TV ndetse na Joshua TV1 ndetse na Joshua Entertainment yego turagira ngo tubwire abantu badukurikirana 5 kuri 5 urushinge rwanyu kuko tubihora tubasaba rugume kuri abo macano kuko aho niyo muzosanga amakuru y'ukuri amakuru yujuje ubuziranenge amakuru tusanga ku bindi binyamakuru amakuru atohojwe amakuru y'ukuri breaking news nuko ariya ku musozi wa Baruta
n'umusozi wari miliya strategique mu rwego rwa gisirikare, ariko akaba yarindiriye arikomeye cyane. Ariko uriya musozi wa Baruta niwe waruplondinze iyo bitanuza pwezero. Nukuvuga ngo uriya musozi bari bukanse no hejuru bakoramo icyo bita communication. Reka tubereke uwo musozi tureke kuvuga ngaho bankushira muri flame bwana munyamakuru ngayo nguko bwana munyamakuru ari ku musozi wa Baruta. N'umusozi wari uteye ubwoba. Nukuvuga ngo ni intambara yatange saa 10 za nijoro bwa bucagurikana n'icyagiye ngo murukerera mu gicuku cyanyuma ngo marayika zayitamura mu gingi gicu ngo ingabo z'abarundi niza FARDC zigakogwa n'isoni. Nizo bibiri zivuga ko ariko nazo nizo ninkazo arimo yandika. Nukuvuga ngo bamaze kubatera ibo bari bazi ko AFC Ventura sace kwigwane wa murenge ko atari tayari naho yari maso yari wozage yararyamiye amajanja no bazaga bagize ngo ninzira isanzwe niko kubakubita bahita bafata nuza ariya nuza zabo zine ikazabo zine babazikuyemo. Ubu twatuvugana n'urugamba rwatangiye saa 10 ubu nyine ko arameneka amabomba ameze nk'imvura n'ikimvura y'amabomba kugeza ubu nyine twatuvugana turi saa 11 zirenga. Hari imbunda zitarumvikana ukundi ko bararasa amabombe ku buryo ngo wawugira ngo isi yashize ntizongera kuba sharing y'abarundi ariko yese nuko ngo hari kuri umusozi wa Baruta AFC ibari hejuru kirabatera hasi. Yego nukuvuga ngo hariya uriya musozi wari umusozi bizeye ko batawuvamo, ariko bameze bakazangabo za Farao ngo zavogere mu ruzi ngo zazigira ngo ninzira isanzwe ngo zishike Rodani ya Mihura akazibayeho kame ngo nabare ku nkombe. Nukuvuga ngo ubu nyine FARDC ahwiri nabari abarundi bari mu kinjiro ko barabaza ibyo bikoreye basa nabaguje uzi gucokoza inzuki. Uzusigara wifata gutya mu mutwe wabuza wifata gutya zikakurya mu nkokora, wifata zikakurya mu ntoki, wifata zikakurya mu mugongo ukazusha amaso. Nuko ariko FARDC beze kihisha amaso. Nukuvuga ngo FARDC bayikore cyo bitale nuko ubwo nyine amakuru dufite imbona zacu ziri hariya kwa Murima batubwiye ko baturage bari kwa Murima batangiye guhunga. Bahunga iki bwana Rugenza? Nukuvuga ngo y'abasirikare bahunze ingabo zatsinzwe zigenda nta mbabazi, zigenda nta direction, ziba zigiye nta kiyongozi, nta uzi kontrola, buri wese abakontrolwa n'umutima we w'ubwoba. Noneho bamara kugera hariya baza bakora amaviole, baza banyaga, baza bica. Ariko ababembe bari yara kwa Murima ubu nyine ngo abari hajya baye basenga ngo ko baravuga ngo Mana yo mu ijuru watwoherereje AFC ikaza ikatubohora. AFC nayo yavuze ati kubera ko mwanze kumva ibyago mwishakiye muzabibona tuzobarasa kugeza tubikije ku muhanda. Amakuru yesewe bwana munyamakuru Joshua Entertainment ndetse na Mibunda naje Rugenza breaking news nuko ubu twatuvugana kuko rubivuze abaturage bari hariya kwa Murima n'abandi bari hano muri Mukoko n'abandi baranga mu Rusuku bose ngo iminyururu barayireguye umwanza ahunga yerekeza n'ubundi aho bita azomanuka kwa Rumanya abandi ngo bashazabibogoboko. Hanyuma ubu twatuvugana .0 tiravamo abantu bakomeje kubazanya ngo se .0 yavuyemo .0 ubungubu ko barayigwanira mu nkengero nuvuga ngo baragwanira muri uriya muhanda wagwitsa kuwerekeza n'ubundi .0 na ni kilometre bikeya kugira ngo winjire .0 ni hafi ni hamwe ariko kandi umwanzi amabomba ari kuvugira hariya bwana munyamakuru imbone zacu ko ziratubwira ngo n'imvura yayigwa ni nivute ni kuvute. Kandi FARDC ngo yari yizeye drones zari ziri hejuru zapfuye kuza imwe babarayimanuye mu kamashu baba bakagira ngo bakakorera icyo bita baba baragacakiye kabakari hasi agasigaye kagira gute karahunga. Ni woze uvuga ngo akabo kaza gahimba kandi katari bari bazi ngo imunde kurasa ngo drone ngo izova ngo iba muri ubu yarashitse igihe kimwe umva tubabwire biteye ubwoba ariko binateye n'umubabaro aho umunyamurenge yifuza ko Minembwe na Mibunda yari tangiye kubaka ngo zifatwa kandi ngo ziranka iriya mitereka y'inka yasigaye ngo nyagwe ngo bare abaturage bapfe ngo ibyo nibyo zifuzo ngo bamwe ubu nyine nkaba nkuriya mukobwa wavuze ngo umunsi bafata ibuvira ngo c'est une journée de tristesse ngo wari mu ijoro ry'akababaro kuri we. Ni ukuvuga ngo we kuba Minembwe itafashwe na gwitsa kuko kuba batageze mu mikenga guca bare abaturage kuri we nakababaro. Ni ukuvuga ngo tugara twose ubu nyine ni ijoro ry'akababaro kuri bo bari bazi ko haza kugara no masaha bari abaturage bashize. Ariko tubabwire ngo sibo mana kandi nta mana yaturemye ngo tuzomorwa n'abandi bantu mitari ringiri ryarakeye
drone ikabiraye hehe mu mashorishori y'ibiti ngayo nguko andi makuru y'ukuri kandi yizewe nuko utuvugana intambara n'ubundi yasaze intambara irasaze yasaze nukuvuga ngo ari urugamba ruteye ubwoba mukomeza abantu basengera ariko kandi icyo tubwira turuzana ari amabomba batera ni sharing y'abarundi niba begera tibaza bahagarara ntiwumvishije bakiri mu ruvunge baza barasa mukamanyura kakujya kw'imirabyo ariko barabegereye bamamara kakujya kwisabone bataye mu mazi shaka hari abarundi hasigara urufu bamwe ni nkagwa rufi rwamize yona abasirikare b'u Burundi bamize urufi rumira abasirikare b'abarundi nukuvuga ngo abasirikare b'abarundi bari mu rufi n'urufi nago mu basirikare b'abarundi abasirikare igihumbi brigade nzima iziri gitabataza ari urufi bita ngo ni Gustave bavuze ko yari yarabuze ndetse babeshaka ko yapfuye ariko ngo niyo yabamize ejo bundi Gustave ya no kuvuga ko abarundi bakomeje kugira ibyago dukomeje guhereza ababyeyi b'i Burundi pole sana bahe bafusha abana babo bazira ubusa ariko twebwe abacu nubwo tubabaye ariko ko barwanira ubutaka bwabo ariko nta munsi numwe uburundi buzoba minembwe nta munsi minembwe izoba igitega nta munsi igitega izoba karuzi ariko nubwo hazosigara imfubyi z'abanyamurenge zitanu zizoba imurenge ariko niyasigara imfubyi z'abarundi zitanu n'ubundi zizova imurenge uko nukuri zuti zizohasigara n'abajene mama n'abajene mama n'abajene amadubu y'umurenge intare za salamu ko baravuga ngo abana bari hariya ko baravuga ngo wawili wakufe watatu wasonge waliobaki watajenga mulenge ni kusema wanagombania inchi ardhi yao ni ardhi yao na ni ridhiki yao kwao ni kusema ni haki yao wanagombania haki yao na Biblia inasema Mungu anakaa kwa wenye haki Imana iba mu ruhande rw'abafite ukuri n'abarengana ntimurebe ku ngabo nyinshi kujya birizivuga ngo ingabo nyinshi za Farawo cyangwa ngo mutege n'ubundi bazohunga zihari ariko igitangaza no cabaye ku isi kitaragera handi unyine ngo FARDC ko barabwira ngo nisubire nyuma ngo hadvancing ngo abarundi n'abatanzania ngo n'abasirikare bizewe ngo FARDC ntikizizewe ariyo yanyirigihugu ubushize ngo sinza babahenze ngo ni igisikare c'icenda ngo gukomera muri Afrika unyine bazoza kugisikare ubunyine FARDC izoza mu gisikare ca mbere guhunga ku isi nuko ariko amakuru uko ameze intambara ntiyoroshe irakomeye ariko kandi ico duhumiriza abanyamurenge uko biri kose nubwo twohatakariza dutakaje abana baba barwanira ubutaka bwabo ariko bari abarundi ntaco bazohakura nta mwanya bazobona nta n'umugabane bafite muri kara karere shuti bavandimwe mudukurikiye kuri Munda TV na Joshua TV na Rugeza TV amakuru y'intambara azagenda hinduka muri kanya bwana Rugeza reka tube tucubikiye hano hanyuma tukomeze dukurikirane naho mukanya tubwira murakoze cyane kubari badukurikiranye 5 kuri 5 tubasaba ngo urushinge rwanyu rukomeze rugume kuri amacano amakuru yizewe kandi ukuri nuko ari Pwezero ubungubu bishwa kuba ariho babagwanira abana bahetse isezerano niyo bageze ubungubu rero mukomeze mubasengere kugira ngo andi matoke tuze kuyabaha kandi musengere murenge yakomeze umwuka w'abadayimoni Imana ikomeze yudukureho ifashijwe mu n'ingabo za Sarambwe se cyangwa amadubi murenge gira gucya amadubi murenge intare za Sarambwe